Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Uruhare rw'igenamigambi mu rugendo rw'ubuzima bwuzuye gutungurana. Gushinga urugo, kubyara, kubaka no kugura inzu, amashuri, kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Twese tuba dufite intego n'icyerekezo duteganya guha imibereho yacu. Ingorane rero ntiziboneka mu kugera kuri izo ntego, ahubwo mu buryo twitwara imbere y'impinduka zitunguranye mu buzima ndetse n'amafaranga zidutwara, rimwe na rimwe ziba zinashobora kutubera imbogamizi. Zaba impinduka zigendanye no gutana kw'abashakanye, ubumuga, gutakaza akazi, nta buryo bwihariye bwo guteganya icyerekezo kuri bene izi gahunda zose zitungurana. Ariko hari intambwe ikomeye ishobora kugutambutsa muri ibi byose bidateganyijwe: igenamigambi. Ibyiza byo kwiteganyiriza kugendanye n'igenamigambi. None ni gute washyiraho gahunda irambye yo kugwiza ubutunzi ari no kuyijyanisha na gahunda y'igihe kigufi yo kwiteguriza impinduka zitungurana mu buzima? Igisubizo kiri mu kwiyubakamo akamenyero ko kwizigama kugendeye ku igenamigambi rihamye. Mu byagaragajwe na bumwe mu bushakashatsi buherutse gutangazwa n'ikigega cy'imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ko 4 mu baturage 10 babajijwe bashubije ko baramutse batunguwe na gahunda ibasaba amadolari 400 batabona uko babyifatamo. Iyi niyo mpamvu ituma imwe mu ntambwe z'igihe zishingiye igenamigambi ari ukugira nyambere gahunda yo kwizigamira. Ushobora gushyira ku rutonde intego zawe zo kwizigamira, ugashyira imbere iz'ingenzi muri gahunda yawe. Gushyiraho ubwizigame kuri gahunda zitunguranye, kuzigamira ishuri, kuzigamira izabukuru n'izindi. Birumvikana, gahunda yawe yo kwizigamira igomba kuba iri mu mujyi umwe n'igenamigambi ryawe, ari naryo rikubera nk'ikarita y'urugendo igufasha kumenya neza aho uherereye mu rugendo rw'ubuzima, aho ugana ndetse n'uburyo uzahagera. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.